Voini march ni som pakhat kumsang ni som ni paruk nilai ni ani a in zavain chibaile vekule Iran senior military commander Ali Abdullahi Aliabadi chu US le Israel ten airstrike mangin an thatle ta ti in Israel lam media te chuan an report Aliabadi hi Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC an ho tulu ani a Iran Supreme Leader Boralta Ayatollah Ali Khamenei nen po khan anin nim nai chin viawani Iran ram military command structure a Aliabadi hian hun poimo tak mai chela athi na hi nim nge na lom loma se thudikani nga chuan Iran military roi tu te an tlabal zwal don hle ani Iran in Khawvela Oil laklu na andang chata ma se Iran chuan US te Lebanon Strait of Hormuz a sumdon na zongzong andan cha tur thu puangin akotopa an tantozia anti chiang hle a Tehran chuan oil man sang sila US economy in chiat pha in lo theilovin President Trump chu in nuk dok turin an du'a ma se thokdon lo ang ta khop mai helai muna tanker chivel chu anom mang to lawa ma se Khawvela Oil le gas mun nga thena mun khat chu da that an ni to a atira khan oil le gas man choron sang ve ma sela market chuan Iran dot soi an mu tlang thiam to nuai ro chuan thilapa ngai chole tamai Trump chuan chiang takin Iran hian hetiang zonga ma la zel ani chuan thina le mei pui ator nge nga yang aloti US le Israel te hian Iran Navy le missile stock sa te karmai ponilo ni reilo te chungin anuai chenhe hlea longmanga bungro laklo theilo hian khothanglam aida in Iran le athurwal puite ngong na sajok fe a Tehran in US bonana an man hi strategy tha ponilowin chauthubaro mai ni inalang America hi dot manga vau mai main atom don lawa shwai tu chak tak noya mula thunei na chu thia mek zelani Khawvela muan le himna om theinan America chuan Iran Lebanon South Korea tangin missile te acha tha United States chuan an terminal high altitude air defense thaat le an Patriot missile defense system te chu South Korea tangin Middle East a athon tha America hian Iran nena anin dona hian interceptor an nei sa te an man na satwang le Iranin an stock na munte an bei ve bok wangin atlem chakhle a yan ho news in thalak an tar chua chuan US sipai lammi in South Korea sipai mun puya hian launcher le third part te thon chua turin an buai pui meka Reuters te Washington Post le Chosan Ilbo News te chuan he thu hi an nem het bok US sipai le atho puiten ballistic missile le drone manga beinan to vering wangin invenna tha thi an la thadon ani South Korea President Lee Jae-myung chuan Seoul North Korea chu heng system te telo poina dang zodon thawa kanramin domestic defense system te kan nei thatok ati a tin South Korea chuan US thutluk na siam na chu ania lo tur thule anram chuan sipai te thuam thatnan poisa tam takan man thote a soi bok ani mitam tak chuan thaat an lak thak chuan North Korea lam an pong porsot mai thei thule America chuan Asia khomwal pui boina lama tha a thotlem tel nian sha thote an soya Middle East lama Pentagon chu in focus de ubika Asia rama tho pui te chuan malam huna an ringam zel thengem ti in zonan zot bok Iran chuan Gadar ballistic missile mangin US Harir Air Base chu an be Islamic Revolutionary Guard Corps 10 thalak an release a chuan Gadar ballistic missile manga Harir Air Base a US sipai te omna mun an ka laya langa he air base hi Iraq rama Kurdistan biala Erbil bula a oma Iran chuan he an be na hi Operation True Promise 4 Wave 32 ti in aming anvua US le Middle East a athurwal pui dangte an be let na kalzela an malak na ni he missile an ka chu amanghian Tehran chuan America sipai le an base te chu Israel territory pelpoin an be zelang tia an vona ani Trump chuan Putin point ro pui ti in Russian President chuan Iran an be dana fakthua soi Nimin Khan President Donald Trump chuan Iran nuclear thuam le regime te kan target dan chu Russia President Vladimir Putin chuan ro pui ti hle ni in asoya phone call in anin bia a Putin anen chuan hemi chungchang hi kan soiduna athil mu te chu ro pui ti hle a tuma hian he tiangin anlati a mu ngai lo thua soi ti in Trump chuan asoi February ni somni pariata changa in tran to he in dona hian Iran nuclear le military operation te abei mek zela
Trump pakai shwaina hnuaia America chuan a hmel mate tudai pa in ramdang ail pui te ngei entinan Russia te ngei point athil ti chon faksaka hei ngei hi America che dan tur dik tak chuni fingle fel taka thutluk na siama kaltlang pui hi Indodan chithar America chu artificial intelligence lama asan ema wangin Iran chuan indona konga awum phalo hle ani United States le Israel te chuan Iran laka warfare thar an manga he indodan chithar hi AI manga siamani a heng AI system te hian intelligence te zir chiangin target an thanga beidan turte ruwa manin mishing aya chakda in chiat na thlengte an endik zungzung thinani Wall Street Journal in a report dan chuan heng system te hian borwa ka indona kalpui me ka le Iran sipai te le an ho tu te target konga thilati ol sampha hlea hun tam tak unsafe ni in asoya atir lama inka zeu na khatuna chuan indona pui tlinga ni to a Iran ram chunga target sang chuang ka to ni in apung zel bok Iran chuan bom tam tak adon tak wangle anron thlen ran thin ema wangin abuai hlea tun ma athutlok na siam nana ni engamuzat ngai thin kha tuna chuan minute reilo te chungin thutlok na ansiam zungzung thei to a Tehran chuan Ralte dan tur porel man meulovin beina sang ato telaka alo inveng man trok thina atam zoga chuan inven sen po anilo AI system te manga rang taka data tam takle instruction te pilot le missile operator te hena pek zungzung ani thin wangin Iran hian US ruala ke pen harsa atilhe a khol chaktak mei chu mishing in avil reng boxi wangin military khol le ral thuam pa ngai mang mai chuan hne an har hle ani China le Russia te point hetiang AI technology hi ron siam chuak po ni tate reng se US nen chuan anin thlaulu tuksa shimshima United States chuan khovel mun shanga military base anga ema wangin mission emo operation tamzo ka kalpui theidona tin aircraft carrier group tele logistics te po anei chak tha emem boka ramdang chuan hetianga thale chaka malave theitur khopa infrastructure tha hi annei velo chuwang chuan Iran nena anin dona po hi achak jok lam choshiat sa khop maya bomle missile an ka chwa zat le chiana thlendan level clear po in achiang thokhatani hei tunlai Khawvela chuan ramzau le Lian ni ringot lam ai chuan technology thale strategy thatak military operation hlotling taka kalpui tur chuan angai ni ti ati chiang hle kumtam tak loin bua sei to ma se Iran chuan Israel US te thodun na chun ne harsa ati hle ani US siram dangten phak tur chuan maso na turan langa hle ni ti alang chianga he buaina lo ngai vena thlir tu te chuan Khawvelin he indona hi artificial intelligence in he na chang thei tura pat poimo tak a play na masaber ti in an shat ngei arin oman ti a malam huna engtiang chein nge AI hian result thale rangmin pek chhoje lang ti po shiata chak khop mai United States in asipai tele a technology te tangruala ma hanlak tak chuan a result chu aro pui khop mai Iran lam report kan mu danin Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC peng pakhat basit shroi tulu chu thotan zan khan tha ani basit si Islamic regime te pol te naw anni a Ayatollah Khamenei in kumsang ka zakwa somsari pakwa khana dina IRGC hnuaia Iran ramchunga regime du lo tu pol te ka anhup sakthin ba ka regime zirtir na te thedarin mipui an thunun thinani norhwai hottu te chunga anche dan arova thin ema bangin basit si alar hle a kumsang ni pakwa kumsang ni som pakwa le kumsang ni som ni pani a anche dan te phei kha chuan dem a hlo hle Khawvela Oil thlitfimna Lian ber Iranian abe Ruwais refinery Khawvela Oil thlitfimna mun Lian ber UAE mi chu drone manga be ani wangin chollai lok tirani Ruwais refinery a hian nitin oil barrel noi kwa sing ni sang ni vel thlifima siam chwa thin ani UAE ram chunga beina athlen ve renga wangin na chunzom thei anilawa Saudi Arabia le Qatar energy facility chen khatpo ti luina khartir anni energy lam mithiam te chuan hetianga Gulf rama oil factory lian berber te an chol thup chuan Khawvela Oil le gas market a boil he don ni in an soya achan po UAE le Saudi Arabia te hi Khawvela pungpui energy supply to poimo takte anni wang ani thunei tu te chuan oil refinery mun pui chia dan chia hi an lazir chiang meka siam thadan tur le a hun tur du zat te an la shemai theilo
Strait of Hormuz dan chana Iran chuan asymmetric ral thuam an mang Iran hian khol thatak system changkang tak mang Asdar drone anenia soyani a he drone sidar kar khata kilometer som thum pathuma tanga kilometer somli parukvel thleng theya chakin athok theya a battery hian nili vel dain speed sang vaklowa chuan kilometer zarukvel dai athleng ani spiral thuam lam shemi te chuan Strait of Hormuz dan chana hian Iran Navy longte chau manani lawa heng asymmetric military system te hi amhang tangkai hle ni in an soi chung system zinga chuan tuinhuai drones te surface drone te aerial drone te longkap chi missile te le missile longchak chi te antela heng ral thuam te hi longle Navy operation lian te ma chon thei tura duan an ni heng system te mang hian Iran chuan Navy chak tak tak le tuikong poimo te po a control thei pha a man laya mun khata tan mun khwara anral thuam te da khom lovin mun sanga anin zar phara be anhar satna lai tak location torte an she bok ani indawni som pani na kerman sa chiatna thlengna sa IRGC mun pui chu Israel in abom Islamic Revolutionary Guard Corps mun pui kerman sa Iran ramami chu Israel in airstrike mangin abele ta achina salhe ni in an reporta building tam takte chu atuchia a anmun pui chu akang na salhe bok satellite thalak atang chuan lever lu na bula building tele area dang te poti chia tan ni ti amu theya bompuak le ral thuam kang bang tenen sipai mun pui hi an lep se ne hle ani kerman sa mun hi Iran underground missile network omna mun nia shiat ani a IRGC 10 aerospace force mun puya an man lai mek ani boka ballistic missile chen khada thatna ni boka chungzinga chuan khiam one ballistic missile le fate 110 missile te antelani he missile mun puya storage building le facility tam tak chu manzui tlak lovin a cheloma Iran khothang lama om missile mun pui hi an bom chena salhe ani Christian pui thiam pakhat aboral Lebanon a Christian khwa al khulaya a chuan pui thiam pakhat Pierre Alrai chu an chevel ramtein dona wangin an buai noi lai point biakin kota dara la vongama in dona darzel wangin thunei to te chuan an khwa chwa san tura thuan chwa nuwa po Pierre hian an khwa chu chwa san du lova an khomi ten hena chuan beilet nanaral thuam an mamo te chu tong trai na le hmanga ina ni ti ina shila abul nai loka in dona thlen mek lai po in thamuang takin biakin dar chu avolai video mu tur oma arin na chakzia alang chiang hle hemin hu lokhian father Pierre chu Israel lam ka chwa silai mu atong fu a aboral ta ni in official te chuan an puang Al Khalaya mayor chuan he khwa hian Hezbollah sipai te anon telvelwa father Pierre hian civilian te ven him nan helpole mo sipai te po he khwa lut lo tur hian lo ngen thin ni ina soya tin mayor hian Israel ron te hian an khobul loka Christian khodang pakhat chon ka pa chuta po chuan Christian te an thi thua soi Lebanon chimlam border a indona a civilian boral te zinga father Pierre thamuang taka indona ma chon tu po hi atel veta ani Israel in Lebanon kopuya na betia Russian Partner House an be wangin Russia International Humanitarian Cooperation Agency chuan an dem hle a Anadolu report chuan chan omlowa tharum tho ani ati he agency how to Rosso Trudin chet Evelyn Primovkov chuan he cultural center hi sipai pakhatma omlona civilian titan liaw siamani ti in telegrama aposa Israel ti chuan Lebanon khopui pakhat na betia a Russian Partner House chu anon beya he cultural center director asas deya chu himdamin ala shama boral ta tam tak te kha kan thian te anni a helai muna hian eng sipai che tlatna ma a lawa minron be ringo thi a chan soitur kan shelo ati tin he agency official representative office Lebanon capital Beirut Russian Center for Science and Culture nen nabetia office chu anin bemek ti thu soin he cultural center anon ka chia thi chanom lawa in beina kan pomti in Russian social media platform meksa chuan Rosso Trudnichevskov hian official statement ati chuak Arab Israel in Dolai Khan October ni som kumsang kazakwa somsari pathum Khan Israel bomte chuan Syria capital Damascus Society Cultural Center anlo ti chheto boka heta hian mi pahni an thi ani February ni somni paryata tangkhan borwa ka sang chhozela
US le Israel ten Iran an beina hian mi sang kha zathum chuang an Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tiamin an boral to a Tehran point drone le missile mangin Israel le Gulf ram US thurwal puinia Asia ti chu abeilet ve bok Ayatollah Khamenei tupa chuan Iran in Israel judami te chu nuai chimi vek adua Iran atlom main American ho an thidon ati Ali Ahmad Khamenei Iran Revolutionary Guard Corps muchuak tu tupa chuan Lebanon na ala Mayadin TV channel interview ni na Islamic namte chuan Israel nuai bo theina chance tha an bo pel don lo ati a October ni sari kumsang ni somni pathuma Islam zuitu Hamas ten Israel mi tamtak antha chungchang kha soitelin malam hunami te beinan po anthil ti kha enton tla kani ati Islam mi te chuan andama an thei phot chuan Israel chu an bom zel dona Hamas ten anti lo thin zolo Israel nuai bo chu Iran in ne takin ronti ang Muslim ni to photle Muslim ram zong te chuan kan beizelang kan hlau lo ti hi shero se American so po shil ro kan mual phomain in thidon ti in vona tongkam achak chuakna salhe a in dona in chan no kan ni na kalmeka US le Israel te chuan Iran an chutron zela an ram shwai tu lu le regime official te Ayatollah telin anda thanual to ani Central Command Center CENTCOM chuan President Donald Trump a kai shwai na hnuaya Operation Epic Fury a kalpui zom zela Iran regime in nuclear ral thuam asiam theilo na turle ramdang ta na hlomani to lo na turin an tukzal mek ani ballistic missile siam chhuana munte ral thuam siam chhuana mun puite an beya USMO Europe kap thleng tur missile anti chenhe hlea IRGC headquarters le longka na missile te chu ti chia in Iran in US sipai le longalo be to thin na manrua te chu an kap cheche uboka Iran airfield le defense system te chu atlabal ne to hlea Khamenei tiam lavin official somngap vel bor chu ka anni bok ti in report ani bok Iran IRGC te chuan Trump an nial indona chu atop kan ti hunhuna atopang anti President Trump achuan athu soina US le Iran buaina chu ni reilotea amor bok thei thuai tur thule an tumlok ayama a Iran chu an tlom tur thualo soito ma se Iran lam Iran Revolutionary Guard Corps te chuan na taka changle tin indona to phun tur chu Washington kota ni lovin Tehran kota zok a om anti IRGC thupuang tu chuan Trump athu soite hi dotle mipuite bum tumna a puin Iran Armed Force te chuan tranmun an la rem renga US Navy te USS Gerald Ford Carrier Group te chu Strait of Hormuz a beithei renga nom thu te soin warning a pebok official pakhat phei chuan IRGC thu chwa wang hian Trump chu abuai hle ni ati Iran in US sipai base te chu missile puak thei thil danga beya avo reng wangin boina hi aso sang chaklea apun lunzel chuan Khawvela pum energy choklu na abuai theidon ni inan soya oil market te po Iran infrastructure ten be an to reng wangin abuai chhauna sa a IRGC ro chuan tlom mai an la tumbik mel lo hlea inrem siam na siam puyan tumpuin an du dan thlapani lo chuan an pom don lo an ti a anin surrender hun tur chu alhalla deu don ang khop mai North Korea embassy ka palani Tirana embassy pakhat ka ani tia report dar mek wangin boruak aso sang chak emema Khawvela mi puite mi chu he indona lama hiana futhupa report chen khachuan Iran capital Tirana embassy of North Korea an kapal ni in an soya heng missile te hi embassy bul naya target te kap tura ka chwa nima se mithiam te soidanin heng khopui tot le lian lutuka chuan thilti swalpal omve the ni anti a Masya thilti swalpal thi te zinga chuan apoi berle so khok na pol tak chu ani nge yang zirchiang tu te chuan he thil thleng hian indona zaw jok a thlenang ti an lau thon soya achan chu North Korea le Israel te hi anin bitum pal mayang ti an lau wangani kumtam tak chung chu North Korea le Iran hian sipai nun chan zir konga tele thil sang sanga an lau thokho fo to a Kim Jong Un hian he thil thleng pal hi Tehran a support na ron ti chiang turle changle tura chuan lama amang mayang ti mi te chuan an hlawa chutia ma ron lak vai chuan boruak chu sang chhona sa hle don ani Khawvela ram sang shruai tu te chuan he indo na hian achim san zel lo nan control an du emema
amai ro chu heng report then khate hi adika athleng nge ni chuan Kim Jong Un hian chance alo nga ring thin chu atana in hong ani theimai dona indo chak zek anga mi ten an soi thin chu social media khoi tu tam takin fiam thuna nan mangzuya kahuna ron thleng veta eti in chet aron la thuayang anti Gaza khutsak lama Rafah Hamas sipai lo tomte chu tha anni ti in sipain an report Hamas zingami an sipai tam tak chu Rafah chaklam area leivera antang ti shatani a he leiver hi Israel lam hnaya omni in tun thaliam ta chu ngot po khan mi somnga chuang chu manemo tha anni to thu IDF te hian an reporta Israel Defense Force te thu chwa danin nimin khan Golani Brigade te chuan helai area hian Hamas zone be puyan neya terrorist mi pathum te chu he operation a hian tha anni a leiver kong an chui zui zel atanga an nan chin te an ni mel IDF te chuan Hamas le helpol dang te po an zon chwa chunzom turle an manzel tur thuan soibok New York khopuya Muslim mayor chu imam trong trai na achim New York khopui mayor Zoran Mamdani chuan zirtopni khan Al Khoi Islamic Center Queens vengami chu to in hi February kumsang ni somni parukla a Ramadan zirtopni masaberani a Muslim pui thiam imam trong trai na chuan Madi hena ngen ngol takin mel ma thaturle ringlo tu te chem hanga sa tura tongtrai na thu te acham tela Madi hi Muslim tam tak chuan nakina Muslim te tran pui turle an mel ma te ne sak tura local tura an rin ming ani a internet a dar mek video chu Muslim ni thin me che pakhatin letlingin Arabic tong an man thule Quran buwa sura bungkwa changa thuan soi thote he chang hi chem sei manga pathian pakhat ai tam omring to te thale muslima in le tura ti luina chungchang te ein zia ka ni ati bok he nu hian he tiang tong trai na ngai thareng tura New York mayor Mamdani athu ve reng chumak ati thuatar langbok he video a hian he Quran buwa sura bungkwa changa hian muslim te chu pathian pakhat ai tam omring tu te chu beitur le muslima in le tura siam turin min shila chutiang in zirtirna hlom lutuk ngai tha a thutna ngai a thureng thei mayor kan nei hi kan din mun a hlom hle mai man laya an thu soile zia mai ni lawa voina nge ni woka mayor omlai nge ya an tong trai na ani sia ti in aril ru soibok imam tong trai na a soifia dan chuan pathian chuan madi ngak mek tu te chu ama zom turina soma an mel ma te laka ven hi matiam boka ringlo tu te le phatsan tu te chu chemshiama sa hlum anni tur thote po acham tel bokani Zoran Mamdani he Muslim pa New York mayor nimha saberani a kumsang ni somni panga electiona khana chaka he tongtrai na chungchanga hian thu chwa ala siam lem lawa ama social thin tu te chuan he hi ati dan reng ni in an soi mirin hil om tak tak tenen hun mang hovin Islam sa khola for tu tele extremist dang tenen anom ho fo ti ten soya ISIS kai noya che thin ten New York a tharuman tho mek lain hetianga Islam extremist nena anom ho hi mitam takin an soi se lain then kha chuan sa khozalen na ti in an lo tran ve bok ani amai ro chu hi sa khozalen na ti ngot thei ani lawa New York mi pui ayo tu le represent tu chuan hetianga sa kho kal for puya midang te nun na lak sak zong le boina thlen thei tur zonga tongkam chep chuak te ain liam mai thei hi adik lawani mi poite himna le in lung rual na tur adda masaber zel turani ti in mitam tak chuan social media te an post bok US sipai te chuan operation epic fury nei chungin MQ9 Reaper drones pani an hlobel he indona an lo zong zong hi som pakhat atling toni in US official te chuan an soya drone ti chia to te hi an $1 makta doi zathum som thum chuang man nia chut ani German Chancellor Friedrich Merz chuan Iran chungchang soin Iran hi international terrorism hun puyani a he mun hi kharanga yani American le Israel hian an manin an dudanin Iran chu an tiani ati America ram chakna White House chuan video thar ati chuaka President Trump chuan United States Armed Force chakna le theina hi tumai nan do dal turani lauti in avo khan ani video a hian Iran shwai tu te chu mi a lunatics tia kawani a Iran zelen na hun chu anai to ti apuang bok zelen ne hi afria nei ani ngai lo White House chuan Iran ne na indona chua tanga US service member thi te choi moina video lungchia thak tak ati chuakani Operation Epic Fury kalpuyani atang khan Iranin Middle East ram puma missile drone mangin abeina American sipaile national
guardsmen pariat an thito ani Israel Air Force te chuan a rualin Tehran Isfahan le Sirasa bomza somsari chuang an thak target Quds Force headquarters surface to air missile siam na mun le sepa infrastructure te ani IDF chuan he strike hi Iran sarkar kal phung bulpui core system abuak na thuk jok ti punna face atelani atibok satellite thalaka hianis vahan khochaklam Baharistan bula Iran ram le nuaya missile city tunnel lever complex abe pui thak na in ngong ani dan atarlang hebe na hian base pumpuya point shanga kapa surface infrastructure ati chia a lever luna kong engamozat ati chebok le nuaya thilda khom na mun atam jok chu aumlo ni inalanga mase hebe pui thak na hian Iranin hunrei lo te chunga lever atanga missile supply ada chwa theina tur ati khotlai thei viau don ani Trump chuan Iran hruai tu te chu shemhuna thon an ni to a lada thatlo point an mahun minute tin an chiar mek ani melma hne vek ani ma chuan kan chol lawang ne na chu Iranin theina nei lo huna hunrei tak chung US Israel mo kantrang rual ram tue molaka man thei toral thuam siam chwa theina ani to lo huna aniang ati journalist Iran laka operation top thoi don ti soya tungkar chung hian top don ni in Asia Trump nilau ma se top watang journalist Iran supreme leader thar hi target ani Trump target ani le ni lo chu ka soidu lo Qatar chuan anrama Hamas roi to la chengte hi arama tanga no chu atum ti asoya Iran in Qatar ka na hi Hamas hian social ve se aduani Qatar hian Hamas roi tu te ami khwal charchara hetia Iran in Qatar ngei aka phi Hamas te trong chuak ve turin adu ani tuna hian Hezbollah hian Iran missile Almas 3 anti-armor missile amang tran meka hei kilometer som pani thlenga thuya kap theya drone phutira ka chwa theyani Lebanon ram ri tanga hlatak le khothang te be pui thak thei ani Iranian nu amit tuyata US cheng Iranian exile pakhat chuan Israel mi chepakhatin anena thothon chuan amit tuyatitla a he thuthona hian Iran mi puite chu tun sarkar tanga an chwa zalen theinan atul chung chu Israel rama bomb shelter om apoiti lo thoshilani he thu hian Iranian nu hi amit tuyatitla hialani Israel TV channel 14 chuan Israel chuan Iran ne na indona zwazel wangin Iran sarkar senior langsar target ni thei turangai lis asiam ti atarlang Mojtaba Khamenei Iran Supreme Leader Atana Ruathar apa Ayatollah Ali Khamenei thi nuwa March kumsang ni somni paruka thlan ani Ali Larijani veteran regime insider le Iran Parliament Speaker Louis tuna chuan Supreme National Security Council Secretary na athok meka heiram chunga strategic decision making body Lian berani Golam Hossein Moseni AG Iran ram rorel to ber hunrei tak chung intelligence le judiciary official lo ni to sarkar ven himna din munne na inzom tlatani hei indo trannia Israel e US in zingdariat le minute somvel chawa an meeting lai ava strike ka khana tel lo lawa tel se cho thive ang khami jing khan alamut wangani French President Macron chu carriera achuanga Iran indo na chu kar tam tak chung alani theiti asoi French President Emmanuel Macron chu Charles de Gaulle hian ron langa indona na satak ommek chu ni engamozat kar engamozat po ani mai theiti in asoyani Paris chuan Mediterranean chimlam Red Sea le anulama Strait of Hormuz lampan theitur longsomni vela da tho soya hengzinga hian Charles de Gaulle strike group indolong pariat le helicopter carrier pani te po atelani Iran Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei thlan ani chu alomna Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC buat sa in khoma Israel in roi tu thar hi tha atum mai theiti hlaunan na satakara ayo tuatan le khakhong zai cardboard cut out ama angda ani Israel Tel Aviv chuan US sipai tunin dona thi choi moina le shiadring na mun siam ani Iran sarkar le Lebanon Hezbollah te missile le rocket manga be pui thak mek noya po Israel mi puite chuan heng sipai huai sentile inpek na chu Atei hil ngai lo turin an buat sai ani khati zong kha tun chumata na karon ti chwale theite chu ni e